Evo nas, dragi ljudi, totalno drugačijem stilu možda nego što smo navikli, a to je restoranu u Splitu, u samom centru Splita, praktički u Dioklecijanovoj palači, a to je restoran Pikulece. Pikulece bi na dalmatinskom nekom izvornom značilo malenu, malo, sićušnju, ali drago. Sad ovdje. Sad, znam, možda da će mi neki pisati šta je ovo, ali radi se o restoranu gdje je glavni šef, jedan od glavnih šefova, Hrvoje Zivorović, koji je izvrstan kuhar, izvrstan, koliko sam čuo, i čovjek, ali mi se bavimo samo kuhanjem sada, tako da ja Hrvoja vjerujem možda najviše na ovim prostorima nego iko. Znači da mi Hrvoje kaže ovo nešto šta znam, što ne bi nikad pojeo, ja bi ga pojeo. Ja vjerujem Hrvoju. A što je ovo? Imamo jelo koje se naziva more pod limun. Sad, molim da snimim. Kao što sam rekao, Pikulece je to nešto maleno. Maleno je i stvarno izgleda onako fino, moram reći fino. Nije možda za nešto da se ubijemo od ovoga, ali to je to. To je ono što krasi tu kuhinju, mali zalogaj, a užitak ogroman. Što ovdje imamo? Imamo kozice i lubin, brancin, mariniran u limunu. Imamo 3 ili 4 vrste kapule, ovaj gel što vidite gore je kapula, kapulica mlada. Imamo tostirane eurošaste plodove, sve to naravno pod limunom i sve to fino onako zvuči. Rekli su nam za najbolji užitak i nam je to najbolje promiješati. Pa evo ja ću to ovako u ovom čaju sve lijepo promiješati. Ajde ovako, nekako da se to sve sjedini. Evo ovako, da bojim se da nam to nešto ne ispadne. Evo vidite, ovdje imamo ta riba i kozice. Ovdje su kozice, ovdje nam je lubin. Nekako tipično po meni pravo dalmatinsko jelo. Ajmo mi to staviti malo na pijac pa probati. I ovdje imamo domaći kruh. Lijep je ugođaj, dalmatinski. Ko mala neka konobica. Sad da se ovdje bacimo na karte, bilo bi idealno. Ajmo mi to probati. To jest, ajmo mi to ovako lijepo odvojiti. I uzeli smo malo domaćega kruha koji oni rade. Ajmo mi to probati. Ne znam kako bi ovo pisao. Stvara mi ljubav. Ako je ovakav početak, onda gledajte ljudi. Ovo stvarno nije za ubijanje sa hrane, ali je za užitak izvrsno. Kiselina i slatkoća ove kapule s ovim tostiranim lješnjakom, ne lješnjakom, nego orahom ili nešto tako, a riba mekana, fina, svježa, sve kad se ovo ukomponira, daje stvarno tu neku svježinu. Ogromna svježina ove ribe. Znači ovo je toliko ljetno jelo, toliko osvježavajuće. Puna su usta toga limuna, te kapule, na 3-4 načina, te kapulice i ovog kruha koji je tostiran i ovih, kako bi rekao, tih orašastih plodova. Sve to jedan put kad se skomponira je svaki sastojak ide jedan uz drugi. Znači da se nećete, ali ljudi moji, ja zamišljam ovo jelo negdje ovako uz more, lagano pada sunce i onda lagano ovo jelo koje je toliko osvježavajuće, toliko fino. Da nismo sad u Dalmaciji i da mi neko sad kaže hoćete neko jelo koje podsjeća na Dalmaciju, to bi bilo ovo jelo. Znači da mi sad neko da u Slavoniji ovo jelo i kaže ovo je dalmatinski doživljaj,
i vraća vas u Dalmaciju, to je ovo jelo. Idealno komponirano sve. Prošli put nisam uzeo bijelo vino, to jest vino, pa smo ovaj put uzeli pošip i ja nemam što drugo reći nego da je ovo jelo meni savršeno. Mislim da košta 15 eura. Kažem, možda nije mala cijena za ovakvu porciju, ali kažem, moramo uzeti u obzir da je restoran se bazira na ukusima, ne na količini. Ko voli osjetiti nešto ukusno, fino, što možda neće drugdje, to je ovo. Ko voli količinu da se ubije, onda to nije za njega. Ali što se tiče okusa samoga, povratak u Dalmaciju mi je idealan. To jest more pod limunom je idealan naziv. Tako da, meni je čista desetka. Čista desetka jer mi je stvarno vratilo neka sjećanja. Nemam se što tu puno zadržavati. Neću vam sad tu puno nešto filozofirati. Vrlo jednostavno jelo. Kažem, lubin, kozice, malo limuna, ovo, ono. Sve to nešto jednostavnost neka, a toliko sve fino i dobro ukomponirano. Tako da, meni čista desetka. Idemo dalje. Nakon onoga more pod limunom, koje je izvrsno jelo, kao što smo već i rekli, ono pravo osvježavajuće, sad idemo malo teže. Jelo pod navodnike, naravno, a to je po čemu je Hrvoje Ziorević poznat u kulinarstvu. Mislim, poznat je on po svakom jelu, ali najviše pašticad. Najveća želja od kad ja snimam, a i bavimo se gastronomijom, je da probam od Hrvoje pašticad. Svaki dan je spominjan i svojima doma, i ženi, i svima okolo. Hoću paštica, mislim, moji jako dobro spremaju paštica, ali ja želim probati od Hrvoja pa da znam ocijeniti vašu kakva je. Sad imamo priliku ocijeniti Hrvojevu, a mogu misliti kakva je, onda ću reći doma kakva je njihova. Znači ovdje na prvom pjatu imamo tu čuvenu, famoznu, ja sam ovo malo otkidao radi TikToka, ali to zanemarite. Uglavnom, a u biti, evo, ajde da pokažemo vama da vidite unutra. Znači, Hrvojevu tu pašticadu koja je fenomenalna, koju su mnogi u njoj uživali, poznati ljudi. Vjerujem da je bio je barem u restoranu, Novak Đoković, Bono Vox, svi mogući poznati i vraćaju se samo radi Hrvojeve hrane. I ovdje imamo domaće njoke sa malo parmezana. Neka tipična naša dalmatinska priča, dalmatinska pašticada. Nemam tu što posebno reći, to ćemo kad probamo, ću vam reći koliko je dobra. Ovamo imamo tingul, sad piše kokoši tingul, ali u biti radi se o pivcu. Tingul od pivca sa malo parmezana, malo šeri rajčica i ovom finom paštom. Malo, ajmo to nazvati na malo drugačiji način, ali vjerujem da vrijedi svakog zalogaja. Inače tingul cijena je 11 eura, pašticada je cijena 15 eura. Jako sam uzbuđen iskreno da probam njihovu pašticadu, pa ajmo mi to snimiti. Ajmo mi, uzet ćemo odmah ovaj komad koji smo već i otkidali, uzet ćemo malo i više, naravno, pa nisam ja za ništa toliko čekao ovu pašticadu godinama, satima, i uzet ćemo malo ovih njoka domaćih. Nažalost, moramo nešto ostaviti kamermanima, nažalost, ali dobro. Slijedi trenutak istine kojima se desetljećima čekao. Hrvoje, ako ikad budeš gledati ovo, nadam se da me neće razočarati. Neću ništa reći namjerno. Ajmo ovako, njoki. Prvo moram početi s njokima prvo. Njoki, fenomenal. Ovaj ribani parmezan je baš daje tu notu finu, a pašticada sočna, mekani, što je najvažnije kod pašticade. Pašticada ne smije biti ni trunku žilava, da vi osjetite to. U ovom to slučaju nije, naravno da nije. Umak, jak, dobar,
ono što pašticada mora imati. Pašticada mora biti jaka, mora biti ovaj crni, jaki umak sa kvasinom, sa vinom, sa ovim, sa onim, špikana, sa mrkvom, slaninom, sve to mora imati pašticada da bi dobila taj pravi okus. Te prave dalmatinske pašticade, a to ova pašticada ima. To je ono što prava pašticada mora imati. Vidim ovaj umak me zove me jednostavno. Izvrsna. Ko nije nikad probao dalmatinsku pašticadu, molim vas odaberite dobar restoran, kao ovaj recimo, ili bilo koji, ako znate da ste čuli da ima dobru pašticadu dalmatinsku, da je provjereno da je dobar, morate probati dalmatinsku pašticadu. To je jedno jelo, ja doslovno skoro mogu živjeti na njemu, što bi se reklo, jer dalmatinska pašticada, ono, kad god je neka proslava moja, a da ja mogu birati, daju mi tu mogućnost da ja biram što će mi spremiti. Prvo na redu je dalmatinska pašticada, ostalo, kakve je janjetine, ovo, ono, ništa nego isključivo dalmatinska pašticada. Pa čak i prosto tradicionalno za moj rođendan, da, koji je 12.2. ako neko gleda kuvara da mi pošalje, da mi spremi pašticadu. Prosto je tradicionalno u našoj kući da se svaki 12.2. sprema pašticada. Ostale dane ne mora, ali taj dan mora. Pod obavezno. Najmo, čista desetka, nema to što reći. Cijena za ovakvu količinu nije mala, ali kažem, opet to su jela koja doživljavate. Idemo dalje. Ovdje, kao što sam rekao, a rekao sam tako, imamo taj tingul, kokoši, ali nije kokoši nego od pivca. Ovdje to smo naručili po preporuci i konobara, a i kamermana. Moram reći, on se dao i u tingulu, pa sam evo morao popustiti pred pritiskom. Možda bi uzeo nešto drugo, šalim se. Ali svakako, i ja nisam možda toliki ljubitelj tingula, ali ako je dobar, onda stvarno uživam u njemu, i ja. Tako da, ovdje čak i piše, nemoj kretati kameru, nego ću samo pročitati što ide u tingul, nekako ima ove neke plakati ili kako god nazovemo, znači domaća kokoš ili pivac, pošip, origano, malo kapule, malo pomidora, i maslinovo ulje i paprika. To je sve što ide jednostavno u tingul. Ne može biti jednostavnije nego što je, a mi ćemo uzeti lijepo malo ovoga. Evo, ovo ću ti ostaviti više, jer biti uzet ćemo pola, a što bi se? Imaš. Moram misliti na njih, što će? I uzet ćemo samo malo ovako. Ovo ćemo točiti poslije. Ajmo mi to probati. Z drugačiji tingul. Jako blag. Jako blag. I ova pašta jako dobro ide u to. Treba reći kakav je. Ja sam pojao sve u sekund. Evo ovako. Uzet ćemo malo ovako ovoga toča. Sve ga davim. Uglavnom, samo da popim malo vine. Uglavnom, tingul. Jako blag. Možda mi nešto fali, malo te neke jačine, ali vjerujem da se išlo na tu varijantu, ali u ovom kombinaciji sa pašticadom i ovim je i dosta jako, ovim je dosta blago, pa se nekako skombiniralo jako fino. Jačina i ta blagost. Tako da mogu reći da meni jako paše. Ovom je z malo ispod jelo nego ova pašticada, pa ću dati 9,5. Ovo mi je ipak malo viša razina, tako da ovo mi je 10, ovo mi je 9,5. Tako da nije to ništa loše, nego jednostavno mi više paše ovako jelo. Ali svakako fino i dobro jelo. Za sve ukupan dojam u ovom restoranu dao 10.
Za cijene, znam da ćete mi reći da su visoke za ovu količinu hrane, ali svaka hrana ima svoju publiku, ja bih to tako rekao. Ako se hoću najesti, neće ovdje doći, ja. Ali ako hoću uživati u hrani, u finom ambijentu i svemu, onda bi ja tako došao u ovaj restoran i probao ovakva jela i naravno posjetio Hrvoja Sihorevića i su šefa iz Dubrovnik 360 gdje je jeo i Cristiano Ronaldo i svi ostali. Tako da, sveukupan dojam, meni 10 čista, za cijene ne bi to rekao, ali kažem, svaka hrana ima svoju publiku, svaki restoran ima svoju publiku, ne može svaki restoran igrati na kartu količine, nego treba igrati i na kartu ukusa. Nema što reći, nego evo, nećemo puno dužiti, nego da smo došli skoro do samoga kraja, to jest jesmo došli do samoga kraja. I svakako posjetite restoran Pikuleca u Splitu, u samome centru, ako se tuda negdje prolazite, a želite uživati, isključivo uživati u hrani, a niste možda previše gladni, ali da osjetite te prave ukuse i vidite Hrvoja koji je legenda u kužini, onda dođite i posjetite Pikulece. Vidimo se u nekom idućem videu, idućem lutanju pinjurom po Balkanu. Do tada mi ostavite dobro i jedite fino i dobru hranu. Uživajte, čao.